yung pangalan mo? Meron ka bang mga gun permits? Kasi nung nahuli ka sa Cagayan de Oro, may 6 na baril na possession mo. Miss Caroline. OK，所以一个问题就是，请问你那个持枪的那个证书就是用什么名字？那个人是安多纽林的哦，持枪的。是安多纽林。 I use Antonio Lim for that permit. For all Chair, 6. I just wanted to put on record, last na po ito, hindi Pilipino. Tapos, may TIN, may LTO, may ACR na iba-iba yung pangalan. May 6 na baril na nakuha. Hindi natin alam kung ilan ang baril nito, Madam Chair. Pero hindi Pilipino. Hindi makapagsalita ng Tagalog ng Pilipino, hindi makasalita ng Bisaya. Tapos dito naghahasik ng lagim sa bansa natin. Dito lang sa Senado, napaka-weird na ganito yung sitwasyon na may interpreter tayo. Nakakalungkot para tayong binabalasubas dito, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. So, Mr. Yang, or kung ano man yung totoong pangalan nyo, bakit ba kayo pumunta sa Pilipinas? 请问杨先生，您为什么要过来菲律宾？因为我爷爷当时我外公啊，他们就在这边呐、他们叫我过来这边发展做生意，这样就是过来这边做生意吧。 During that time, it was my maternal grandfather who invited me to come here to join them in the Philippines to open up a business. Madam At Chair, saan kayo ipinanganak? And then I will call the SP Pro Tempore. Saan kayo pinanganak? 请问你是在哪里出生的？我是在中国福建，福建。哦，福建。福建。Okay. I was born in China in Fujian. How do you spell that? Fujian, and that means in Fujian province. Fujian Province. Which city there? 福建哪里晋江， ？In 晋江。晋江市。 XIN JIN. JIN. JIANG. Jinjiang. SP Pro Tempore. why did For you, one question. Why do you have a birth certificate, live birth certificate, when you were born in China? 那请问你是在中国出生对吧？为什么有这个菲律宾的出生证呢？菲律宾的出生证是吧？是。就是我过来这边应该大概3年还是4年吧，我爷爷去弄来给我的，我外公嘛去弄来给我的。 Yes, it was my maternal grandfather who helped me process the birth certificate for the first during the third or fourth year that I came here in the Philippines. And your... Yes, SP Pro Tempore. Tingin mo nga kung buhay pa yung lolo niya. 请问你的外公还活着吗？我外公应该在15年几年前就过世了。十几年前。哦， Okay. 过世了。 So my grandfather, he passed away around 10 years ago. Eh, kaya niya ginagamit dahil patay na eh. You are always using your grandmother or your grandfather because they are already dead. How can we ask them questions? If indeed it's true that they processed all your fake documents here. And Mr. Yang, ang nakalagay sa birth certificate nyo, place of birth, Misamis Oriental. Eh, you just told us pinanganak kayo sa Xinjiang, sa Fujian province. So, a lie on the birth certificate, isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo. 你刚才有说过你是在中国福建出生的，对吧？但是这个菲律宾的出生证说你在 Misamis Oriental 出生的，所以这个证明你的出生证就是虚假的，而且这个是不是正常的出生证？ Mr. Yang, klaro po sa komite namin na peke yung birth certificate nyo. Peke yung pagka-Pilipino ninyo. Inaamin mo na nagpapanggap ka lamang na Pilipino para magkapera dito sa Pilipinas. You've been deceiving this country for the last 26 years. Okay.
所以这个就证明你的出生证就是虚假的，而且呢，你就是在26年在菲律宾就假装是菲律宾人。哦，是这样啊。是的。And speaking of the illegal activities, dako na ako sa mga tanong ko sa inyo sa POGOs, Mr. Yang. Napakamarami pong kumpanya at negosyong nakarehistro sa inyo. Ito, ipapakita namin dito. Ito, corporations of Antonio Maestrado Lim with SEC documents. Businesses, trade names associated with Antonio Maestrado Lim's taxpayer's identification number. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano kayo nagsimula? Saan galing yung puhunan ninyo? At paano kayo kumikita ng pera ngayon? Gamit na rin itong lahat ng mga kumpanyang ito. Miss Carolyn. 现在给你出示的是，就是在你的名字下，这个英文名字下注册的一些公司，请问这些公司是怎么开始的？而且你用多少的资本来开业？还有一个，到现在你是怎么赚钱的？OK， 我们从第一开始，请问这些公司是怎么开始的？就我开始做公司。是我来菲律宾开始是呢。就我开始。哦，我是不是我来菲律宾开始怎么做生意的，是吧？怎么开业的？好，我刚来菲律宾的时候吧，我有在这个马尼拉差不多5个月还是6个月，反正很久了，我也记不大清楚。后来我爷爷吧，他就叫我说到 CDO 啊，去那边做生意，那边开店嘛，开店。他说那边以前比较少中国人嘛，比较没有竞争嘛，所以他有一个亲戚吧，我爷爷的一个亲戚在卡加亚嘛，就叫他帮我找店在那边。刚开始我去做这个服装、床上用品啊，这些的生意开始，就最早去卡加亚嘛。服装的用品对吗？服装、床上。这些布料的做的成品的这种，刚开始我去卡加人去做这个皮袜，去做这个皮袜。OK， 好。等一下，这是第一个问题。Okay, let me just answer the first question, how it started. Okay. Okay. So when I came here in the Philippines, I stayed for 5 to 6 months in Manila. And then it was my grandfather who told me to go to Cagayan de Oro to open up a business. Because according to him, there was less competition in CDO because there was less Chinese. And my grandfather's relative also asked him to call me to help him in his business. And it was a textile industry.